Pamirsa, ya diastun sampun ngelintangin pitung rahina ri sampun lebaran, nanging arus balik ke Bali kantun memargi. Ring penguntat ukuni lintang kewentenan krama mewah palinggihan, pemekasnya nih sepeda motor mewah mobil kantun ageng. Mobilitas krama saning ranjing ke Bali rawi manggin ketarkayang pinaga kawentenan pemudik sane durung mewali. Selantang jalur dan pasar Gilimanuk dawak rahina sane cara kantos ready today kepanggih padat kendaraan roda 2 saking Gilimanuk. Sawetara sepeda motor taler makte barang bawaan sane akeh. Ring pelabuhan Gilimanuk anutin protap ring pintu masuk Bali, penureksan kemargiang majang samian peninggian saning ranjing Bali ring pos 2, penureksan inucap nyayubin surat kendaraan mewah barang bawaan. Selanturnya ring pos KTP, ketureksain indik kependudukan sekadi KTP utawi surat keterangan penjamin. Petugas pacang waliang krama sane nenten makte KTP wiaden suket penjamin saking pemberi kerja ring Bali. Penureksan punika nedunang petugas gabungan saking Dinas Kependudukan, Satpol PP, miwa TNI ring Terminal Gilimanuk. Posko data SDP yang penureksan ngawet tanggal 3 April kantos Plekutus April, Ketapang Gilimanuk pinaka lintasan terpadat kedua saking kutus lintasan penyeberangan selami angkutan lebaran ring Indonesia. Penyeberangan Gilimanuk Ketapang Gilimanuk, selami anglep wenten penumpang kantos langkungan ayutan diri, miwa 314 unit kendaraan. Kata wilangan ASDP anutin data, wenten penincapan sawatara 3% ring kutus lintasan penyeberangan inucap rumasuk ring Ketapang Gilimanuk. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.